И здраво svima, ovdje je CMG tutoriali. Danas ću da vam pokažem kako da sredite problem sa neke igre kada vi piše ovo sa DL fajlova, neka nešto fali mu na vaš kompjuter i kako da sredite to na brzinu. Znači vidite šta vama traži asl.ddl i samo otvorite znači otvorite Google i pišete to vama što vi traži. Znači iskinite ga. Evo. Skinite ga, znači otvorite ga i prvo otvorite readme. I šta vama sada kaže, bla 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 bla. I sada ovako. Ako imate Windows 7, XP ili Vista, treba staviti tu C, pa u Windowsu, pa u System 32. I šta samo radimo? Znači otvorimo. Ok, idemo My Computer. Idemo u C. Windows. Tražimo System 32. Kao što vidite, tu ima puno DL fajlova. Evo ga. I šta sada? Izgasite ovo sranje. Otvorite to što smo skinjali. Evo ga. I samo ubacite ga. Ovako. Ovako. I copy and replace. Continue. I to je to. Subscribe-ite, lajkujte i širujte ovaj klip. Za bilo ikakav problem, obratite se na našu Facebook stranicu.